دما خوش به بینرن هیجا ایرو 14 چله 2022 روزان روزا اینی بویا رو گشترن هری سرکه او هری بالکشین کل سرانسری جهانی رودانه اما هول بدندنا و 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره که دما خوش به بینرن هیجا جبو روسیا هفته دانوستاندرین هشارکرین جدی بداوی بو لجنف بروکسل و ویانا جی ته انجام در نکتن شورمند اولکاریا ناتوی یه دولت یک بین آمریکای سلوون جاره کدن گفل روسیه خوارو گوت دروشا ایریشه که داگرکریا لسر اوکراینای ده او دوار دیپلوماسی و آبوری ده جی پیک آنینا جزه آن را آمدنه. پشتی که هفدیتین نافبر واشنگتن و مسکو ین دربار اوکراینا دا به انجامان و جاری پیام این گفخوارن توشتر بون. شورمند اولکاریا نتوی دولت یکبوی آمریکای جک سالیون دی جوینا خواه چاپمنیا یا روزانه دل کشکا سپیده هفدیتین لگر روسیا ین دربار اوکراینا کل جنف بروکسل و ویانای نرخاند. جک سالیون دیار کرد که هفدیتین آمریکا و روسیای ده فکارین خواه آنین زمان او گوت مقادن کو پیشکتن لی چه بونه جی بزلالی آنین زمان. هف پیوین جدل و راست راست بون. آخافتن بکیر بون. وان هف دیتنان در فتکتا ام روسیای لسر بفکرن. سالیون دازانین کو تکلداری شیوازی دانستاندن پشتی هف دیتن کوی به حوالبندین خوارا پیک بینن او افتشتانی زمان. ام جی دیپلوماسیا کو اولهی و آرامی اوروپا اتلانتیک باشتر بکره آمادنه. اگر روسیا ریه کدن هل بجرشی ام دیسا آمادنه کو برسوی بدن. ام به هفکارین خواره لسر اگره که ایریشه که روسیا با اوکراینایشی دوار جزاین آبوری ده دخبتن. شورمند اولکاریا نتوی آمریکای بالکشان دا سروی که کو آمریکا پیشگیری خواه جبو یک پاربون خاک و سروری اوکراینای ده دومین او گوت ما بزلالیج روسیای ده مصرف و انجام این دستوردان لشکری و گوت. جک سالیون اشارت بوی یکیشی کر کو جبو دوامی دانستاندن بروسیای را دیروکک نو نهاتیه دیار کرن و آنی زمان کوی پیوندین لگل هف پیوان و روسیای دوام بن. سالیون دست نشان کرد که استخبارات آمریکایی دربار ایریش روسیا آل سر اوکراین دهینا نگیشتی انجام که تقص. لالی دن روسیای به 10,000 لشکر لسر سینور بجیه کریه و مترسیا داگر کرن زیده. روسیا با اوکراین او ولاتین روش آوا گوتنین تون درکتن وزیر کاری دروی روسیه سرگی لاوروف جی به ایدی به آوه که اشکر او زلال گف لولاتین روش آوا خوار او گود بلابون هیز ناتوی ین لحرم ایدی جبوان مترسیداره او ایدی صبرا وان جی لحنبری ویه که نمایه هر وها ده هم وقتی وان گوتنین کجالی وزیر روسی هاتی کرنده لسنور اوکراینی تطبیقات لشکری روسیه جی زیده بونه. وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف دی جوینا ساله یا دربار سیاست دروی یا والات خود نرخاندن کر. اف جوین پشتی به داویبونا گره یکمین جدانستاندن روسیا لگل والات روژاوا پیکات. یک جمجارین هری زیده که سرگی لاوروف لسر رابستی آجی برفرهبونا هیز ناتو لسینور والات پو. لاوروف دیار کرد که ده هفدیتینین که ناو هفتیه لگل والاتین روژاوا پیک هاتن ده تو لحف کرن پیک نهاتیه. گارانتین اولهی ین که روسیا داخواست ده که شرط و مرجین وکی داخوازین گارانتی اولهی راوستاندنا برفرهبونا ناتوی بر به روشلات و وکشاندنا چک و تحسیسین لشکری ین که روشلات اوروپا و دو چارچوه پولیتیکاین برفره کرنا هف پیمانی یا پشتی سال 1997 هبو. وزیر کارین دروی روسیا اشارت به ولاتین روژاوا کر و اشکره گوت ناتو هبونا هیزین خوال سینور ما هر زیده دیگه ایدی صبر مجی بداوی بویه.
Di vê navberê de hêzên Rusya ên li ser sînorê Ukrayna jî di nava demên dawiyê de tetbîqatên xwe yên leşkerî zêdekirine. Ev tevgera Rusya herî zêde ji aliyê Yekîtiya Avrupayê ve tê şopandin. Berpirsê polîtîkayên ewlekarî û derveyê Yekîtiya Avrupayê Josep Borrell jî daxaftina xwe ya ji bo rojnamevanan de carekê din piştevaniya Kiyevê kir. Borrell yê li Fransayê axivî û got, di rewşa êrişekê de wê Yekîtiya Avrupa bi hemû derfetên xwe alîkariya Ukrayna bike. De quelle manière on peut réagir et on peut fournir de l'assistance technique à l'Ukraine pour remonter sa capacité de résistance vis-à-vis de ces sortes d'attaques. Nous avons les États membres de Rapid Response Cyber Unit. Şandên Ermenistan û Tirkiye li Moskowayê ne her du şande wê ji bo normalizekirina têkiliyên danostandinan pêk bînin. Ajansa Novastê ragihand ku cîgirê serokê parlamentoya Ermenistanê Robin Robinyan serkêşiya şandê Ermenistanê dike û balyozê beriyê Tirkiyeyê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Serdar Kılıç jî serkêşiya şandeya Tirkiye dike. Di kanûna 2021 de Enqere û Êrîvanê ji bo normalizekirina têkiliyan du nûner diyar kiribûn. Ji sala 1991 ve Tirkiye û Ermenistan tu têkilî bi hev re dananên û snûrên bejahî di navbera her du welatan de jî girtîbûn. Sala 2020 dewleta Tirk ragihand ku rêwîtiyên yekser di navbera her du welatan de wê dîsa dest pê bikin. Ermenistanê jî qedexiya li ser malên Tirkiye rakir. Li gorî ajansa Tax 2 pênşemê şirketeke Ermenistanê Fly One Ermenya destûra ji desthilatdariya Tirkiye wergirt ku rêwîtiya di navbera her du welatan de careke din dest pê bike. Hejarî û birçîbûna li Efxanistanê êdî ji aliyê her kesê ve tê zanîn me dohnûça wê yekê par vekiribû ku çawa Efxanî ji bo zîgê xwe têrî bikin lebetên laşê xwe yên hindirîn difiroşin. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres jî ji bo rewşa li Efxanistanê careke din bank li dewletên Yekbûyên Amerîka û Banka Cîhanê kir ku fonên ji bo welat serbest berdin. Piştî tevgera Talîbanê kontrola Efxanistanê xiste destê xwe li welat hejariyek pir zêde xwe daye der. Banka Cîhanî jî fonên ji bo Efxanistanê dan rawestandin. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres îşaret bi rewşa li Efxanistanê kir û daxwaza serbestberdana fonên wê yên li Banka Cîhanî kir. Antonio Guterres daxwaz kir ku ev gav bi lez bê avêtin da ku rewşa li welat du zûtirên dem de baş bibe. Netewên Yekbûyî ji bo pêşî li krîza însaniya li Efxanistanê bigire, kampanya alîkariya 4,4 milyar dolar da destpêkirin. Ev kampanya herî mesene ya heta niha ji bo welatekê hatiye destpêkirin. Guterres ev yek di daxuyaniya çapemeniya rojane de anî ziman û got, divê rêgez û şertên ku rê li ber pereyên ku divê ji bo xelaskirina jiyan û aboriyê divê rewşa awarte de werin bikaranîn werin rakirin. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî îşaret bi wê yekê kir ku rêveberiya Washingtonê rolekê girîng di vî warî de heye û hatomand. Beşekê berçav ji bazarên darayî bi dolaran pêk tê û beşekê girîng ji pereyên ku hatine cemidandin jî li Amerîkayê ne. Pêwîst e bi lez pere werin peydakirin û ji bo bi milyonan mirovên heşar hewil bidin hîn zêdetir kar bikin. Banka Cîhanî meha borî birêya bernameya xwarinê ya Cîhanî û UNICEFê 280 milyon dolar ji Efxanistanê re şandibû. Antonio Guterres got, ew li bendêne ku di zûtirên dem de 1,2 milyar dolar ji gelê Afxan re bêşandin. Li gorî raporê Netewên Yekbûyî, li Efxanistana ku nüfusa wî 23 milyon e, zêdeyî nîvê nüfusê di nava pencên hejariyê de ne. Li nîvgirava Koreya Bakur ceribandina mûşekan ji destpêka salî ve zêde bûye, piştî doh dewletên Yekbûyên Amerîkayê cezayên nû li ser Koreya Bakur erê kir, hikûmeta Pyongyangê îro bi ceribandina mûşekan bersiva vê yekê da Koreya Başûr jê ragand ku çekek ber bi rojhilatê welat ve hatiye ceribandin û Japonyayê jî ev yek piştrast kir,
لحکمت واشنطن دبیجه مترسینین کره باکور تنه دخوازه باره بکشنر سرخواه. کره باکور ji destpêka salî ve bi ser hev moşekan diceribîne. Herî dawî îro carekê din hikûmeta Pyongyangê mûşekekê balîstîk ceriband. Di dema ku serfermandariya Koreya Başûr ragihand kûçekek ber bi rojdat ve hatiye avêtin de Japonya ji got, egeriya mûşekek balîstîk ya hatî ceribandin piştastkirinê. Koreya Bakur 12 çilê ragihandibû ku wan moşekek hipersonîk bi serkeftî ceribandibû. Di ceribandina ku ji aliyê lîderê Koreya Bakur Kim Jong-un ve hatî şopandin de mûşeka hipersonîk a di nav avê de ji dûrahiya 1000 kilometreyê bi awayekî serkeftî li armanca xwe xist. Piştî ceribandina mûşeka hipersonîk, dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê 6 Koreya Bakur, yek Rûs û şîrketek Rûsyayê xiste lîsteya cezayên ku amûran dide bernameya çek û mûşekên a Koreya Bakur. Cezayên nû nekarî Koreya Bakur rawestîne. Ji destpêka salê ve ev cara siyemîn e ku hikûmeta Pyongyangê mûşekan diceribîne. Good morning, everyone. Gentry, thank you both for the introduction. Washington jî dibêje, ji ceribandinên Koreya Bakur netirsin û îddia dike ku armanca wê tenê balkişandina li ser xwe ye. Wezîrê Derveyê Amerîkayê Antony Blinken derbarê ceribandinên mûşekî yên Koreya Bakur de daxuyanî da. Blinken di daxuyaniya xwe de wiha got. Berî çend mehan me ji Koreya Bakur re gotibû, em amade ne ku nîvgirava Koreyê bi temamî ji nukleerê paqij bikin. Lê mixabin Koreya Bakur bersiva van pêşniyaran neda û ceribandinên mûşekan dewam kir. Ev yek tam ji bo bê îstiqrarkirinê ye. Wezîr Blinken diyar kir ku ew difikire ku Koreya Bakur hewl dide balê bikişîne û ev tiştanî ziman. Berê ji wisa kiriye û dibe ku wiha dewam bike. Lê li gel hevalbend û hevkarên xwe em ji encamên van kiryaran pirhêşyarin. Koreya Bakur piştras dike ku em û ew bi rêk û pêk têne parastin. Doza êrişa li dijî avahiya Kongreya Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê tevî salek derbas bûye jî hîna encam negirtiye lê di vî warî de pêşketên nû çêbûne. Bîroya Lêpirsîniya Federal FBI ragihand ku wan tevî Stewart Roçet yê ku weke pêşengê komên razgirtên askirin 11 kesên din jî binçavkirine, ji niha de xuyaya ku ev yek wê careke din bi besedema nakokiyên di navbera demokrat û komarparêzan de. Şeşê çileya 2021 dema ku li avahiya Kongreyê piştrazkirina encama hilbijartina seyê mijdara 2020 dihat nîqaşkirin, komên rastgir û alîgirên serokê berê yê Donald Trump avêtin ser avahiya Kongreyê. Di serdegirtinê de yek ji polîs 5 kesan jiyana xwe ji destan. Serokê berê Trump ku ji ber sorkirinê alîgirên xwe yên di serdegirtina avahiyê de dihat darizandin, sibata 2021 di dengdana Senatoyê de beraat kiribû. Demokratên li meclîsa nûneran li gel îtirazên komariyan li jineyek avakirin û li ser bûyerê dest bê lêkolînê kirin. Komîteyê ji bo îfadeyê bang li gelek kesên nêzî Trump kir û şêwirmendê berê yê Trump Steve Bannon û sekreterê berê yê taybet Mark Meadows ku wan bangawazî pêkanîne bi heqareta li Kongreyê hatin sûcdar kirin. Wezareta Dadê ya Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê ragihand ku şandeya dadgehê doh li Dadgeha Federal a Washington DC 11 kes ku di nav wan de Stewart Rhodesê 56 salî jî heye bi sûcdariya komploya teşwîqkirina serhildanê sûcdar kir. Bîroya Lêpirsîna Federal FBI jî teqez kir ku îro tevî Rhodes Edward Wallejo yê 63 salî jî li bajarê Phoenix ê eyaleta Arizonayê hat bincavkirin. Li gorî qanûnên Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê kesên ku bi sûcê tevlîkirina serhildanê tên sûcdarkirin, ji bo wan heta 20 sal cezayê girtîgehê tê xwestin. Her çend Rhodes di şeşê çileyê de neket avahiya Kongreyê jî ew bi rêvebirina serdegirtina ku bi hezaran beşdar bûn tê sûcdarkirin. Ew di heman demê de kesê herî payebilind e ku heya niha di dozê de hatî girtin. Tê payîn ku ev girtin bibe sedema alûziya di navbera demokrat û komariyan de.
جروشا درزیا لدیش ویروس کرونا هاتی دیتن و حتی نها به عدالتیا لجهانی با آوه که زلال برچاوه ولاتین دولمند قناخین یکم دوم سیم ین درزیکرنی پیکتینن و ولاتین هجار جی تنی لوی روشی تماشا دکن روی گشتی یریک خستنا تندرستی یا جهانی گبریه سوزگات نها نیزی 1 میلیارد کس لپارزمینا آفریقای درزیا یکمینش بکارن آنیه حتی اف والاتیا دنابر ده نی بداوی کرن و نکارن پیشی لویروسی بگیرن. به عدالتیا ده درزی کرنا لدیج ویروسا کرونا ده دبه سدما درکتنا واریانت نوین کووید 19. ریوبری گشتی ریخستنا تندرستی یا جهانی تدرس ادنم گبریسوس دوکرنا جوینا دهمین آ کمیته لسکین آ کووید 19 یا ریزکنامه تندرستی آناونتوی دا آخوی. More than 15 million new cases of COVID-19 were reported to WHO. گبریسوس بالکشان سر نوکوی و به عدالتیا گردونی یا ده درزیکرنا لدیج کووید 19. گبریسوس دیار کرد که آستنگین وکی نتوپرستیا درزی سیاسی کرنا نخوشی و برجوندی خواه دم کرد دبه سدما بلاوبون ویروس اوها گوت. ده انجام ده گلک ولات نکاربن بگیجن درزی و آستاتی خواستن. گبریسوس دا زانین که حتی انها زیده نه بینوک 4 میلیارد درزین لدیج ویروس هاتنه بکارانین نوت ولات حتی داوی سالا بوری نگیشتنه آرمانجا خواه جسادی 40 درزی لیدانه. جوان 36 ولات حتی انها جسادی 10 نفوس خواه درزی نکرنه. گبریسوس دیار کرد که جپارزمین آفریقا درزیا یکم آل دیج ویروس جسادی 85 نهاتیه بکارانین. اف جی دیگه 1 میلیارد مروف ین لپارزمینه. گر ام نکاربن وی والاهی بگیرن و دمه وی نکاربن داوی لویروس بینن. گبریسوس بیبیر خس کوان دی ایلونا 2021 ده کوما شورمندیا تکنیکیا پیکاتنا درزیلیدانا کووید 19 یا تا کوواک آوا کر. د داخویانیا کووی هفته ده جعالی کومه و حاتی داین ده گبریسوس دیار کر کو پیدیوی به درزی نوین کووید 19 هیه کوباندورک زیدتر لپیشی گرتنا و بلاوبونا ویروسی بگیره. گبریسوس دست نشان کرد که هر چند درزین کووید 19 یه هی پیشی گرتنا نخوشی گران و مرنان ده پر بباندور بنشی او نکارن به تواهی پیشی لبلاوبونا ویروسی بگیرن. بلی بینارین هجهر نوچام درزی ده جل سرویه که اف وینه که هون لپشت مدبینن ده مدیا جواکی ده اف چند روژه گلک زیده قلاوه تکشاندن تکرن او بالا که زیده کشاندیه لسرخواه دوینه داشی جوان اکتیخویا کردن که جوان بناوی توایی که جه خلکین آمازون ین خواجهین برازیلیه اف جوان جبو باوی خواه یه 67 سالی وحان ببجه که در زیلیت داین به ساعتان لپشتا خواده که او دناوا وان چان داشی به زحمتی تاویوان زحمتیان داویه دادگیهنه لگل بزیشکان و ده انجام داشی باوی وی تی در زیکرن لی اف وینه هرچه قاسینه نوبه یکی چلی کتبه لسر توری مدیا جواکی لی بالکشه که زیده لسر حیه و هر وها ده قادا گشتیا جهانی دجی دنگ فدایه جه خواجین آمازون ین کو حتی نها لحرمینه جبر ویروسا کرونا یا کو پیک هاتی تی گوتن کو به قاسی 853 کسان جی جیانا خواج دست دایه جبرویه که ما هیجادت هم کو جوانی بابی خود پشتا خواهی کری و به ساعتان گهشتنه جه درزی دا که بابی خود درزی بکی او لعالیه کردن جی یک جه زحمتی هری سرکه یا که درکتی پیش خواه گهاندنه خواه جهین آمازون ین جبو درزی کرنان لدیجی ویروسی ام به نوچا خواه درزی دا دوام بکن لعیالتا میناس گراساس یا برازیلیای جبر شمتین آخی دو آواهین دیروکه هلوشیان رای دارن جدیار کردن که تزیان جانی پیک نهاتنه. لعالتا میناس گریاس یا برازیلیه که ده روشنداویه ده جبر بارانا زیده گلک فلاکت رودابون و ارتج رودان. لباجری اور پروتا یه ایالتی لسرگیرکیه جبر شمتین آخی دو آواهیین دیروکی دبن ارددمان. ده داخلانه کجالیه ایالتی و حاتیه داین که حاتا گوتن ده دما بویری ده کس لآواهیان نبوش برویه که ته زیان جانیشی چی نبون. لایالتا که لباشور روشلاتی ولات جوتما سال
جوتما سالا پار و جبر باران زیده ل 138 گندان روشا آورته هاته اعلان کرن هر وها 19 کسان جی جیانا خوش دزدایم. بريفنرين هيجان وچين من جهاني لفر بداوي دبن حتى روشا دوشمي ببينن دناوا خير و خوشيه ده هر شاد و بختار بن.